Hello Kabsat, how are you? God loves you and Jesus cares for you. Napintas ito yan ko tata. Adaak dito mandanti Atugo. Mount Atugo. Hingyon. Ifugao. Overlooking lang ti jelikod ko. Kita ba diya? Yun ang Lagawe. Isang sangok ada ti munisipyo ti Kiangan. So dati dito Atugo. God loves you and just cares for you, and we are here at i-validate may isang site, and as you makitak dito napintas ti creation ni Apo Diyos isong mamatiak nga noy narambid na dito para iti tao before ngay narambid na ti tao. He make all things in sagana na kastamot lang kan kakabsat. Amen. God will prepare you yeah, for the things and nang isaganaan na kang ka nga pangaramatan na kang kakabsat. So nga hanggang umat atras hanggang aglamlami iti pamati nya sika nga nag-message kanya nga lumamlami iti pamati na mamatiak nga ituloy mikit di nga tuloy mo nga agbasa agkararag maki-fellowship nya adda nga ipaduyak-yak ti kinaimbag ni Apo Dios. I do believe nga dapat God is preparing you in the name of Jesus, that God would fill you nya, that God will protect you, would bless you nya. Itinyaman nga padasam tata. I know that paglabasam lang da itakabsat nya napintas dito view dito 360 view, and I know how nakapintas dito mas napinpintas pa iti plano ni Apo Diyos kan ka nya. Han mo nga makihan nga makitahan nga nadengeg iti mayat nga plano ni Apo Diyos kan ka. Just follow, obey wherever you are right now nya. I pray that God would fill you nya. God, the Holy Spirit will teach you nya, He would anoint you, give you more wisdom tapno adda nga malampasam dayta nga sitwasyon mo kabsat. Saan mo nga lipatan jay basic praying, meditation nya, declaring His word in your life. At normal talaga nga aduti umay nga padas itibiyag nga mahantayo nga agsanod, hantayo kadi nga agkapoy no di kat we go forward step by step, little by little we move on nya. You run your own race nya, damot iti race tayo nga tumunggal maysa nam importante agtaray tayo nga si papamati kini Apo Dios. So nga kabsat, wow, I'm so blessed nga nakita dito nga bantay ket mamatiak ni Apo Dios adda ti aramidan na kang ka. Lord, I pray for this person, Lord God, nga adda nga aglamlamis nga kunana Apo Dios dito other side of the screen. I do believe that you would embrace him right now, Lord God. You would touch his life, O Lord. And Lord, adda nga ipalagip mo dagiti adda nga inararambid mo ken kuana manipod ka ubing na aging gana tattao Apo Dios nga sika tinangaywan ng protektar nang isabet amin nga kasapulan na nangagas o Apo Dios. At the same time ada o Apo nga ada isuna iti daytang ayan na tatta ket wen Apo adda kadi O Lord God nga mapigsam ti pamati na kan ka o Ama. Kat adapay kadi o Apo magpatuloy nga agserbiken ka o Apo Dios. Wan O Lord God isublim iti ragsak na daytoy nga kabsat nga agserbi o Apo Dios. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord God, cover his family, O Lord God, and also Lord dagiti kakabsat Apo Dios nga estudyante that asking prayer, O Lord God, for the finals and exams, O Lord, I pray for them, O Jesus. Ada kadi Apo Dios nga ited mo iti wisdom nga kasapulan da, handa nga ma-stress, handa nga gram no di ket adda ti answer da o Apo Dios nga nagapuken ka, O Lord God, nga adda o Apo Dios nga tulungam, O Lord God, ta maka-review da pay Ama. Katuan, O Lord God, adda kadi Apo nga sikati mang balkot kada kaming anak mo mangaywan, O Lord God, tagpatuloy nga agpamatikan ka no kas ano nga kinapintas nga inarambig mo ito, O Lord God, nga banbantay mulmula o Apo Dios na pinpintas pa iti plano kada kaming anak mo. In the name of Jesus, in Jesus name we pray, amen. So kabsat, God bless you and Jesus cares for you. Once again, mabalin kayo magpa-share dito'y Atugo, Hingyon, Ifugao. So God bless you. And one thing more, hanyo nga pupuran ti banbantay kakabsat nya, hanyo nga pupuran in the name of Jesus. God bless you, and please continue to follow and like this page, and if you are blessed, share also to your friend. Minsan to manen.